Komisi Bentah Manuat Gilat Lenti Banuweng Yagi Jingge Akabede Bet Kinyut Kibami Neki Yeng Kisem Bet Kishnong Kitau Ke Executive Committee Belelam Beubak Penyat Sing Siem Jong ka KHADC Haka Kandai Terik Risau Arhajar Arpulai Ke Lependong Yagi Jingelang Bat Ki Head Officer Ke World Bank Kini Kejing Kenduk Kadi Gebal Penlong Na Kebentah Benekran Halor Kejing Bay Pisah Ke World Bank Haka Bede Begejing Temu Ke KHADC Ban Penterikam Ya Ke Khas Autonomous District Council Solid Waste Management Act Arhajar Arpo Kabarang Syuyo Ya Kejing Bet Na Ulat Kejela Hagini Kejing Yalang Lawan Malaysia Bentah Da Uthiri Martin Senior Urban Development Specialist Keith Newman Waste Specialist International Consultant World Bank Bat Ridhiman Saha Urban Specialist ke World Bank New Delhi Nalor Deputy Chief Executive Member ke KHADC Ubak Pencengan NCM Ki Executive Member Ki Berkentup Ubak Victor Rani Bat Bak Taibor Lang Pathau Ubak Mark West Ubade Local Consultant ke World Bank Uibalari Suciang Local Consultant World Bank Habakrani Kilat Pathai Kubor Ubak Penyat Sing Sia Mulia Tuk Bagani Kejing Galang Kalong na Gebentah Banwanra Iki Kendon Bat Kejing Sandor ke Bapaka Kadang Banuweng Ya Kejing Akabedai Bat Kejing Lum Ya Kinyut Uli itu bahagani Kejing Galang Lesya Mekarai Ban Penlong Ya Ka Capacity Building Program Na Gebentah Bat Ajikai Haman Kishnong Lani Lengba ke social media Bat Kilat Pathai Kubor Halor Kejing Tek Lakam Ya Kejing Berat Pathari Kinyut Bat Kejing Penjabo Ya Kemariang Uli itu ru Malaysia Mekarai Banjit Shushu Iki Katuk Keni Telegishnong Na Gebentah Ban Penterika Mega Pilot Project Na Gebentah ke Resource Recovering Center RRC Nama Haduk Mentah Ditang Kishnong Maulai Moro Kebelayo Ya ke RRC Gebentah ke Council Kenang Wat Shu Ya Kishnong Ban Bu Ya ke RRC Uli itu ru Bahag Kebedai Bagajing Penterikam Ya ke Solid Waste Management Act Arhajar Arpau Nak Liang ke Council Kan Bu Ya ke Rule La Kadai Halor Kejing Lum Ya ke Banyut Baik Kejing dan Kunai Ki Brio Ki Buan Tek Klam Akor Ki Jabo Kat Syabalap Te kani ka capacity building program awareness program ngin ya wat hati nadu ki school hadi ki colleges te hadu kini ki jaka yo market area ki baya bunpai te but ngin ai awareness hakum kita ki rukom te kabaar pat ha baide ba kani ka meeting ngila shimru ya karai ba ngin identify lani ngin jit biang sakat tu kat ni teli ki jaka bangin bangin penolong pilot project ya ka RRC kadika Resource Recovering Center kemun haduk mentah ngidang don ya ka Resource Recovering Center jong ka Solid Waste Management Program ke jungi kadang don tang hapok mulai moro Tementang ngindang identify shu sakat tu kat ni kejaka ba kajing terikam jong kani ka RRC kalong ba ha kani ka RRC kalau don ka construction ki sheds ki repair but ngin khot yaki self group na kitu gishnong but ha kani ka ikaba kan terikam kalong ba andla wanra ki waste na poshnong hang ni ngin segregate ki waste ngin penbentai ki waste kinu ki bapuot kinu bampuot kinu balak ban recycle kum tater kinu balak ban de kelaru te habide ba kenika meeting benta ngila terwa ke World Bank ba kan ai jing rap ingi ngin ya trailang nadu ban ai awareness program kila don ya ka jingmang ya ka budget na benta kata but hadu kenika baide ba kenika Resource Recovering Center kaba ngin identify sakat tu kan iteli ki jaka bangin bu ya kini ki RRC banlong kajing yarap nakamta ki ba kamtam haka solid waste Kani ka kenhon juga KHADC bat ke World Bank kilalit banjurip ya katem basuk madan reting ban pet ikajinglong jengman juga tulong juga wakan bat hadian kani kilalit ya kendu ikinong alam shnong juga dor bar shnong umpling lapalang nongra bat renja banekran halor ke Solid Waste Management Program Hadian kani kelele group bani kendu ikinong alam juga sedang maulai mauro akabedai bat gejing tubu bantai ya ke Resource Recovery Center agajaka ke Prahajar Square Feet bat lapan kod ikini kejinit jurep ha Martin ha maulai mauyong kabede gejaka berat nyut jogi pat ba ki banasor bat kapsor Habayakran bikinong pathai kubor uba peniat sing sia mulong bagane kejing wan jurep kan yarap iki ban pemi ig hukum baper ki babiang balak ban pentreka magini gisngi bat kipor ki banwan Balak milenti bahapok ke Shibanai on yalek bendulum mi gijing tip baro
bat ke World Bank kan ai kejing kershan ke Mapura. Uloong ba kejing let jurep hatam basok madan nerting namar kani kadai kejaka ke bapenmi telong jong ke waken. Bat kila syam ba kejing jabok kiwa kadai namar kejing berat jaklia na kishnong syakini kiwa. Uli itu berkili kendo ya kinong ilam shnong jaga maulai mauro ha kabaka ki HEDC kalamang san paulak tengka bansna ya ke Resource Recovery Center ba lebok por ba hapo jaga lai benai ban pendap dengan project ban ka council kelas sedang ru ban wat kiwe jaka ban bu ya ke Resource Recovery Center ke bandarap Shibun ha ke ban dunai ke jenglet berat nyut ha Martin ha ke baidai ba ke jenglet jurep ke Martin Chief Executive Member ka HEDC Uloong ba kejing kun ka HEDC ya kejing jangka solid waste kam dei ke basuk kan rei ke ba ha rei ken kan randien ba kejing tupu jiki kalong ban wang sisendan ya kejing ula kentu ya barok lai pongut ki MDC ba kene trailang namar kane kam dei ka kam tang jangka executive committee kan rei ke kam jangka council barok kawai na gebenta ban kejing syakri ke bahatam ya kipat ba ting yo banwan ningkong meneh hapo madan ting ka them basuk kani keshnong ka yakhap bat keshnong jenta mo shiboi bekwi shnong kadau ka jinglet jungi hangti po shnong madan ting thembasuk kalong ba kani ka catchment area ka don hangtai ka ba penmi ya kani ka telong ka bangi khot ka wa mken te kai kadau bangi let chate namar ba ka jingthmu jong kani ka jingetrelang jong ke HDC bat ke World Bank habai dei bat kani ka solid waste management program tang bakan pe ban wengi ki jing ye kinyut ki ban mi na yeng lene national henry ngidon ru ka jing thmu ba kini ki wa ki badan hang ni po social bat shakhap sor bakin long ki wa ki ba khoi basuba kumban shupen kan mau ngila mat jing ba ki ba shlong nakadaw ko jing jakhlia jong kawa umkhra kabami na adu nang tena po khli nong thmai ter dam thring kapoi shapo lapalang renja umpling bat katut shapo urkaliar bat kapoi shapo wam khra ter ni ibaka kawa ka long khsya ka ba jabo kaba arpa kani kawa musharpi kaniru dikawai kawa kebadan po sosialong kebelak penjabok shisha but kani ka ikai ke bangi ngim kwa ba kiwai pat kiwa ki badang khoi kum kawa mken kawa umngot but kani kawa umyam ke bawan nang tena po stan soyong kan jakhlia kum kini kiwa te nomor takadaw nakaliang jungi ngi yo ban yalek rekat bat ki official jong ka World Bank menne ban yo jingmut ban yi hasait ye ke baca namar takadaw ka executive committee jungi men hakani ka wain na ka program ka baningkong ka program ka ba ningkong ka ba bidai ka solid waste management ngila ai kali syakumbak arpho tamteli ki dorbashnong kum ka dak ka jing sedang ni kani ka kam te tangka jing ai ka kali shi ki dorbashnong ban weng jing jong nyut kampala banlong ngidong don kam banwat ke kilak tenti ke kita ki permanent solution bangila banya trelang bi dor basnong ban weng shi sundon ni gani jing mdei tang ban khuat ka snong ringi hap perkhat ladala dap lum yo nyut nasnong shaikin bread kumno kin treat dan kumno kin process ye kini ki solid waste ki bami na ki snong ki yeng ki jungi te ngila ya yo jingmut shibun bahamane da ka jing ekran ba ki dor basnong bat ki nong ket kam ju ki dor basnong ba per but ngila wanru apo mauro kawai na ka pilot project jong kanika resource recovery center kaba ngi la dep mang ya kapisa ka ban penlut kumbasan pulak tam nakam takani but haga jinghe jong ka jaka kumba prahajar square feet kermen scam bakani pilot project kan long ka basai so bat ni bu jingthmu ba hapo kani ka lai benai unla ban pendap ini pilot project ban sedang ni rekam te kmi lenti ba ngila sedang ban jungok ru la sedang ban wat ru ban identify security jaka ki bangila ban bu ikini ki RRC